7, Mutahafiz, samouvereno i dominantno maniru start cilj dobija ovo nadmetanje, grlo je vlasništvo Senadina Jupovića, trener Dmitri Bojan Šendeković, u sedlu bio džokej Milan Konkolj. Na drugom mestu plasiralo se grlo broj 10 Ina Pik, drugo grlo trenera Šendekovića u ovom nadmetanju. Vlasništvo je Marka Subotića, u sedlu je bio Ljubomirović na trećoj poziciji, obralo se grlo Majdir Fren, na četvrtoj grlo broj 4 El Naziri. 71.4, vreme 1.58,2, nadmoćno, 10 dužina pobedničkih za Mutahafiza, potom između drugoplasiranog i trećeplasiranog pola dužine i između trećeplasiranog i četvrtoplasiranog vrat. Nadmoćno 10, pola, vrat. Vreme minus 58,2. Čekamo da Mutahafiz uđe u pobednički padok. Trku je dobio maniru nadmoćno, 10 dužine slavio ispred svojih rivala sa Konkoljem u sedlu. Glumac Petar Strugar biće taj koji će odlučiti pekar, vlasniku pobedničkog grla. Ili pak njegovom timu, evo i tog trenutka. Dame i gospodo, molim vas jedan aplauz za Mutahafiza i njegovu savršenu istočanu trku. Sve mu je bilo potaman i dobio ovo nadmetanje u maniru nadmoćno, 10 dužina slavivši ispred rivala. Vreme minut 58,2, još jedan put poredak, 71,4.